Sa spotlight karong buntaga mga kapuso atong ila-ilahon karon kining Sugboanon nga nihatag yun siya og dungog din sa ato mga kapuso kay ubay-ubay ng mga kompetisyon ang iyang nadag-an abroad. Nakabase na ni siya karon sa Estados Unidos. Dayon gyud nga mipaambit sa iyang talento alang kanatong mga Pinoy ug alang sa mga Sugboanon makauban ta karong buntaga si Zandra Tan. Good morning Zandra. Welcome sa GMA Regional TV Live. Kumusta ka diha? Yay! Gumayong buntag. Mayong buntag sa tanan. I'm doing great. Salamat sa pag-imbitar sa interview. Salamat kaayo. Salamat kaayo. Thank you so much, Sab, for joining us. Zandra Tan, of course, mga kapuso, she's better known as Zandy Storm. Sa iyang mga performances, mga kapuso. Zandy Storm. Sa iyang mga performances. Labi nang makita ito sa social media. Kay maayo man ang imong buntag karon din sa Pilipinas, Zandra, ato sabi i-share kining mga good vibes na to sa ato mga kapuso viewers by knowing your pinaka-paborito ni mga kanta kuno Zandra, pero ipaagi na to sa ka game. We call this Name the Song. Imo rang ikanta few lines ning mong awit unya kung pwede kuno kung kaya nako akong tagnaon ang title. Good luck. Kung murag mapakyas ko anida. First song? First song. You were always there for me, the tender that carried me, light in the dark, shining your love into my life. Kana. Makatiwas ko kanta Zandra pero nalimot ko sa title. di lang sad ko mo dungan nimo og kanta na kay murag wa man koy talento ana. Hirit unsa toy title ani? Because You Love Me. Because You Love Me. Tama din, no? Sige, song number 2, Zandra. And I'll rise up like a day, I'll rise up in spite of the beggars, and I'll do it 1,000 times again. Sakto man no, rise up ganahan kay kuan kay murag pang competition kay nga mga nga song. Yay! Correct, Jean. Song number 3. 1 point for you. Song number 3. I was broken in a... Oh, hold on. Hey, you made me a believer, believer. Hey, you break me down, you build me up, believer, believer. Don't let the bullets fly, don't let them rain. Kana. Nangayon ako diri og kuan ay nagpatudlo ko diri kang believer ko no, sakto ba Sandro? Sakto. Believer, sakto. Zandra, thank you so much for being so game this morning. Daghan kay salamat. Karon hisgutan nato Zandra kini imong humble beginning so pa kami daog up live singing competition. Can you share to us at least 3 interesting facts about you? I was in GMA 7. I was one of your talents. Second thing is that I did Philippine Idol and Pinoy Pop Superstar. Both of them I got booted off. Third thing, I was World Singing Championship representing USA silver silver winner. Nahisgutan man jud mo kadali Zandra, nakatrabaho ka isip talent dinhi sa GMA Cebu. Gikamingawan nimo sa trabaho kaniadto. Ganahan ko sa ambience sa akong mga kagrupo. Silang Gemini, basta maayo ang akong experience sa GMA. I never wanted to leave that job. Like I always wanted that. But then I have to leave. I have to come to America. So it's bigger opportunity na sa Amerika. Pero kung makabalik ko din hopefully nagyapon ko'y gig dida ninyo. This time Zandra atong hisgutan kini mo pagkadaog sa Up Live sa may nag-expect bagyog ka nga mo daog ani competition. There were 4,000 nga nadawat. And I became the grand champion of overall. Daghang Filipino sa dito na appeal pero ako thank you God. I have so many supporters as well. That's very important in that competition, especially online.
excited nga something will change in my life nga kani akong single song karon nga among na-release na namo is Only Up From Here. That is the story of my life. Kung naghisgot naman yun ka na, imo mo yun nga single, Only Up From Here, di na to palabyon ang kahigayunan nga pakantahon karong buntaga. Pwede ba ma-share sab nimo bisan chorus man lang alang sa atong mga viewers nga nagtan-aw ron? I'll never go back down. It's only up from here. No, I'll never be back bound. It's only up from here. In the night, when I'm alone and I stare at the sky, I no longer ask why. It's only up from here. Yes, Cap this off, gikan kanimo diha sa Estados Unidos, Zandra, kung doon na kay ibilin nga mensahe sa atong mga viewers, makaparintihan nimo diri, kung doon na kay ihatag nila nga inspirasyon, imong realizations, imong journey, sa imong buot ipaambit sa atong mga kapuso. stay humble and keep pursuing kung unsa gud imong gusto sa imong life. Focus on it, write on it, and then determine yourself that you can do it. And I would say, na-miss na takapapa. And hi to all my friends. Team Zandy Storm. Daghan kayong salamat, proud beast. Mga kapuso, Zandy Storm, Zandra Tan, Yes! daghan kayong salamat sa pag-uban ka na mo karong buntaga. Amping diha, Zandra. Thank you so much, guys. Thank you. Maraming salamat. Salamat kaayo. Salamat kayo. Thank you. Kapuso. Congratulations.